Policija intenzivno traga za Lidijom Mihalkov nakon što je njen bivši suprug Zoran prethodne noći u zamrzivaču u porodičnoj kući u Zemunu pronašao telo novorođenčeta zamotano u peškire i kese. Zoran kaže da ne zna gde se Lidija nalazi, sa kim i gde sad živi. On kaže da je najpre mislio da je u pitanju hleb ili nešto drugo od hrane, što je njegova supruga umela da donese i ostavi u zamrzivaču. Ni slutio nisam da je u pitanju dete, a kad sam video prvo sam se šokirao, a onda uplašio i pozvao hitnu pomoć i policiju. Ne znam da li je beba moja ili tuđa, ali to nije ni važno, jer u pitanju je dete. Ovako nešto ne može da uradi normalna i odgovorna osoba, kaže Zoran. Zoran navodi da sa suprugom Lidijom, sa kojim ima već 4 dece, najmlađe 5 i najstarije 23 godine, ne živi zajedno od maja prošle godine. On kaže da ne zna da mu je supruga posle poslednjeg porođaja od pre 5 godina bila trudna, niti želi da upire prstom u nju, ali jedini koji su imali pristup zamrzivaču u kući bili su ona i on. Inače, Zoran radi kao limar i još neke dodatne poslove i sam izdržava i prehranjuje svoje 4 dece.